Jan Kuciak je tik pred smrtjo preiskoval dejavnosti italijanske mafijske združbe na Slovaškem in njene povezave s svetovalko slovaškega premijeja Roberta Fica Marijo Troškovo. Slednja je sicer že odstopila. Prav tako tudi slovaški minister za kulturo Marek Madarič in vodja sveta za nacionalno varnost Viljem Jasan, ki jo je Kuciak omenjal v svojem članku. Pod pritiskom se je znašel tudi premijer, ki bi po mnenju slovaškega predsednika Andreja Kiska moral sestopiti z položaja. Na teraz vidím dve možnosti. Rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a požiadala a získala dôveru Národnej rady. Alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením. A premijer predsednikovih pritiskov ne razume in sporoča, da bo vlada svoje težave reševala sama. Ak máme nejaké problémy, tak si ich vyriešime sami a v žiadnom prípade na to nepotrebujeme pána prezidenta, ktorý zrazu hovorí o rekonštrukcii vlády zásadnej, vrátane hlasovania o dôvere v parlamente. Populistični Fico, sicer znan kot velik kritik medijev, želi pozornost preusmeriti drugam in išče nove zarote. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá pán Sereš. Pýtam sa, môžete sa smiať, koľko chcete. Pýtam sa veľmi jednoznačne, prečo na toto stretnutie nezobral so sebou žiadneho predstaviteľa Ministerstva zahraničných vecí. Kuciak je sicer pisal o italijanskih poslovnežih povezanimi z italijansko zločinsko organizacijo Ndrangheta. Ti so na vzhodu Slovaške več let zlorabljali sredstva Evropske unije, ki jih je slednja namenjala razvoju regije. Primer umorjenega novinarja, predvsem pa njegove ugotovitve, so ponovno zbudile kritike, ki slovaški vladi očitajo koruptivnost. O tohto dosť pochybujem. Mám o tom strašné pochyby. Tu sa nevyšetrili iné prípady, sa to zamietlo pod kobára. Toto, neviem, pochybujem. Toto je prípad slovenskej mafie, ktorá tuto rozkladá štát. A už stačilo. Máme toho dosť. Umor novinarja je združil tudi evropske novinarje. Ti enoglasno sporočajo, da je šlo pri umoru novinarja za skrajno nedopustno dejanje in da morajo novinarji zdaj bolj kot kadarkoli opravljati svojo nalogo in opozarjati na nepravilnosti.